Sljedeće nedelje 7 sati na večer će se održati utakmica između Istre i Rijeke. Nakon jadranskog derbija stiže i derbi della Učka, a Istrijani su odbili otvoriti istočnu tribinu zbog jako velikog interesa navijača Rijeke. Nakon što su ulaznice planule za gostujuće navijače, odmah su počeli Riječani pokupovati sve ulaznice po cijelom stadionu, no stadion je rasprodan te je Željko Sopić poslao apel koji glasi ovako. Sad ću baš lijepo i pristojno nešto zamoliti. Molim ljude iz Istre 1961, naše sportske prijatelje, da otvore istočnu tribinu svog stadiona za derbi della Učka. Do prije 5 godina nitko nije gledao HNL i sad kad je toliki interes da se napuni stadion, treba omogućiti onima koji žele da dođu na stadion. Rekao je Sopić i tada dodao. Znam zbog čega smo mi drugačiji od našeg današnjeg protivnika. Ako su mogli tu tribinu otvoriti za Hajduk, pa valjda onda mogu i za Rijeku. Šta trebamo? Zvati neke političare ili što? Evo, ja apeliram, sklapam ruke i lijepo ih molim da to učine. Sljedećeg dana stigao odgovor iz kluba. Tribina jug je rasprodana, tribina istok je zatvorena. Ukoliko bude interesa od strane lokalne zajednice, što trenutno nije slučaj, uzet će se u obzir njeno otvaranje. Sjeverna tribina je dio zapadne tribine od sredine prema jugu, od zatvorenja za online prodaju. Ulaznice je moguće kupiti isključivo fizički u fan shopu Istre 1961 i na stadionu na dan utakmice i dan ranije. Navijačka obilježja gostujućeg kluba dopuštena su isključivo na južnoj tribini kao i na svim utakmicama. Sigurnost je prioritet kao i respekt prema domaćim navijačima, objavila je Istra. Brzo stigla je žestoka reakcija demona ultras navijača Istre, njihovo priopćenje je ovako. Sopiću, inače bi rekli gospodine i poštovani, ali vama to nikako ne možemo reći jer niste niti jedno niti drugo. Vaše molbe su smiješne. Ne znam zašto ne zamolite svoju upravu da osigura još 1000 ulaznica za Torcidu ili Bad Blue Boyse koje vam uskoro dolaze. Imate kave za gostujuće navijače, nedostojan ljudskih prava u 2024. godini, a imate obraz zatražiti nešto od drugih. NK Rijeka nikada nije izašla u susret i dala nekome više od 5% kapaciteta, što je po vašim uvjetima mizernih 400 ulaznica. Budite sretni da i dobijete i južnu tribinu, 1450 ulaznica, koja je i onako puno više od 5% koliko vam po zakonu i pripada. Ukoliko nastavite sa ovakvim ponašanjem, u buduće bi se i to moglo promijeniti, piše u priopćenju. I eto, to je kraj današnjeg videa, nadam se da vam se svidjelo. Napišite svoje mišljenje u komentarima i vidimo se nekom drugom prilikom.